Когда ты начнешь читать ее, kuka se kuiskaa? Ei sulla aikaa. кто-то тебе начнет шептать на ухо. Sun täytyy nyt soittaa sille У тебя времени нет на это, тебе нужно звонить Älä voi срочно. sitä kirjaa. Я читаю эту книгу. Muistakaa, kun saatana tuli kiusaamaan niitä ensimmäisiä ihmisiä, Помните, что когда дьявол искушал первых людей, hän sanoi, mitä Jumala on teille sanonut? он сказал, что вам Бог сказал? Ja Eeva kertoi. И Ева сказала ему, Kaikista puista saadaan syödä paitsi tosta ei. со всех деревьев мы можем есть, кроме вот этого. Ja mitä saatana teki? Что дьявол сделал? Yritti horjuttaa Eevan uskoa. Он попытался поколебать ее веру. No, ehkä se Jumala on niin sanonut, mutta tiedätkö mitä varten? Ну да, может Бог так и сказал, но ты знаешь, почему он так Kun Jumala сказал? tietää, että te syötte tuosta puusta, niin vau, teistä tulee vielä suurempia. Потому что если вы съедите с этого дерева плод, тогда вы крутыми будете. Ja sitten ensimmäiset ihmiset lankesivat. Первые люди впали в грех. Jumala yrittää pitää meidätkin erossa Raamatusta. И также точно он пытается нас отвратить от Библии. No, sitä varten meidän pitää tehdä työtä, että meidän usko ja luottamus Jumalan sanaan kasvaa ja pysyy. Поэтому мы должны предпринимать усилия для того, чтобы наша вера и уверенность в Слове Божьем возрастали. Ja yksi keino on, että me näemme, miten Raamattu toteutuu. И одно из средств этого – это следить за тем, как исполняются пророчества Библии. Raamatussa kerrotaan, miten juutalaiset tulee täältä Venäjältä Israeliin. В Библии говорится о том, как евреи возвратились в Израиль отсюда, из России. Ja täällä kerrotaan muun muassa, että he tulevat lentäen. Здесь также говорится о том, что в Библии говорится о том, что они прилетели. Siis satoja vuosia ennen Jeesusta täällä kerrotaan, että he tulivat lentäen. 100 лет до рождения Иисуса, за сотни лет до рождения Иисуса Христа здесь написано о том, что они прилетели. Jumala näytti yhdelle profeetalle. То есть Бог дал видение пророку. Sitten Jumala kysyi, tiedätkö keitä nuo on, jotka tulevat tänne niin kuin kyyhkyset lakkoihin? И спросил его, ты знаешь, кто эти, которые летят здесь, как птицы сейчас по Sitten небу? Jumala sanoi, minä tuon kansani takaisin И Israeliin. он сказал, это народ мой Израиль, который я возвращу. Toinen profeetta sanoi, kun Jumala kutsuu juutalaiset, he tulevat hopeittensa ja kultansa kanssa. И в другом месте он говорится так, что когда я призову свой народ, евреев, они придут со своим золотом и серебром. 30 vuotta sitten minun ensimmäinen vaimoni kuoli. 30 лет назад моя первая жена умерла. Ja sitten kun kävin täällä Venäjällä, niin opin tuntemaan nykyisen vaimoni. И когда я ездил сюда, в Россию, я познакомился со своей нынешней женой. Ja kun me seurustelimme, И когда мы с ней встречались, sen aikana hän oli täällä Pietarissa suuren suomalaisen ryhmän kanssa. и она здесь была в Питере с большой группой финнов. Minä olin Suomessa. А я был в Финляндии. Ja minä tulin sinne raja-asemalle odottamaan, minkä pitäisi tulla. И я пришел на вокзал ее встретить. Eivät tule. Что-то не едут, 6 не едут. tuntia eivät tule. 6 часов не едут и не едут. Sitten aivan illalla he tulivat Suomeen. И только поздно вечером они вернулись. в Sitten vaimo Финляндию. kertoi. И жена мне тогда рассказала. He olivat kiinni Venäjän tullissa, Их задержали на границе. koska he olivat täällä Pietarissa tavanneet sellaisia juutalaisia, joilla oli lupa muuttaa Israeliin. Поскольку здесь в Питере они встречались с такими евреями, которые получили разрешение на переезд на ПМЖ в Израиль. Ja 2-3 juutalaista perhettä pyysivät, että pääsisivätkö he suomenlaisella bussilla niin kuin Suomeen ja voisivat sieltä lentää Israeliin. И 2-3 семьи евреев вот здешних, они просили, что можно нам на вашем автобусе в Ja Финляндию kun приехать, а оттуда на bussissa oli самолете. muutama paikka, he ottivat mukaan. И поскольку у них были места в автобусе, они их Mitä sitten взяли. Venäjän tullissa И tapahtui? что произошло на границе? No nämä juutalaiset tutkittiin tarkkaan. Этих евреев как только не проверяли. Kaikki mitä tavaroita heillä oli. Все проверили, что у них было. Ja sieltä löytyi kultaisia ja hopeisia pieniä lusikoita. И нашли там маленькие золотые серебряные ложки. Ja tuli sanoi, että näistä pitää tehdä erillinen paperi, te ette tänään pääse Suomeen. И сказали, нужно отдельный документ составлять, вы в Финляндию не попадете. Venäjän tulli ei tiennyt millainen minun vaimoni on. Но российская таможня не знала мою жену. Kuka nainen voi olla hirveän itsepäinen. Она может быть очень и очень упрямой. No hän tietää, että minä puhun näin. Она знает, что я так говорю. Vaimo sanoi, me emme lähde ennen kuin juutalaiset tulee meidän mukaan. Жена сказала, мы никуда не уедем, пока евреев с нами не отпустите. Me emme jätä näitä juutalaisia Мы их tänne здесь tulliin. не оставим. No ei tuli voinut tehdä mitään. Odottivat, että И они ждали, пока они передумают эти фирмы. mutta minun vaimoni voitti. Но жена
жена моя победила. He eivät voineet jättää kaikkia suomalaisia Venäjälle, Таможники же не могли всех финнов тоже koska viisumi приезжать, päättyi sinä päivänä. потому что виза у них заканчивалась в тот день. Tämä suomalaisen ryhmä piti tulla Suomeen И silloin. эта группа должна была пересечь границу именно в тот день. Ja lopulta ne sanoi näille juutalaisillekin, menkää. И в конце концов они евреям сказали, ладно, едьте. Se oli siinä mielessä jännä, В этом смысле было että забавно. Raamatussa sanotaan, että kun juutalaiset tulevat, heillä on hopea- ja kultaesineet mukanaan. В Библии сказано, что когда евреи будут переезжать, у них с собой будут золотые и серебряные украшения, предметы. Ja tämäkin kirjaimellisesti toteutui vaimoni nähden. И это в буквальном смысле исполнилось так, что моя жена увидела это. No yksi tapa vakuuttua, että Raamattu on Jumalan sana, on se, että nämä ennustukset toteutuvat. Один из примеров того, что Библия это истинное Слово Божие, заключается в том, что пророчество Mutta meidän сбывается. pitää tietää muutakin Raamatusta. Но мы должны знать многое другое о Библии. Muuten meidän uskoa saatetaan horjuttaa. Иначе наша вера может поколебаться. Esimerkiksi meidän täytyy tietää, milloin Raamattu kirjoitettiin. Мы должны знать, когда было написано Se Библия. on vanha kirja, mutta se ei riitä. Это старая книга, но это недостаточно. Miten vanha kirja se on? Насколько старая она? Hyvä. No. Herää. Заснул компьютер. Hyvä. Laitetaan semmoinen aikaviiva. Сделать такую систему координат. Ja silloin laitetaan ajanlaskumme alku, eli silloin kun Jeesus eli. То есть, когда Иисус жил, вот это с этого времени начнем. Nyt me tiedämme, että kaikkein vanhimmat Raamatun osat, eli Mooseksen kirjat, Самые старые книги Библии это книги on kirjoitettu Моисея. noin 1500 ennen ajanlaskumme alkua. Написаны примерно за 1500 лет до Рождества Христова. Eli Mooseksen kirjat ovat noin 3500 vuotta vanhoja. То есть им 3,5, примерно 3500 лет. Jo sen takia me tietysti kunnioitamme Raamattua, se on arvokas kirja. Поэтому в том числе мы и уважаем Библию, что это Ja очень ценная книга. kaikkein nuorimmat osat on kirjoitettu noin 90 jälkeen Jeesuksen syntymää. Самые новые книги Библии написаны через 95 лет Eli примерно todennäköisesti Johanneksen kirjeet ja ilmestyskirja. после Рождества Христова, то есть это Иоанна и книга Откровения. Siis yli 1500 vuotta on Raamatun vanhimman ja nuoremman kirjan väli. Маленько. 1500 yli. Больше 1500 лет между вот этими книгами находится. Me emme nyt laita niitä kirjoja tänne, milloin missä järjestyksessä ne syntyivät, mutta tämä on se aikajänne väli. Мы не будем сейчас распределять все книги, когда какая была написана, но вот в этот промежуток времени они были написаны. Sitten on tämä tärkeä kysymys. No mitä historioitsijat sanovat, milloin yleensä kirjoitustaito kehittyy? Ну тогда возникает важный вопрос, что говорят исследователи, когда люди вообще начали писать, письменность появилась. Osattiinko Mooseksen aikana jo kirjoittaa? Умели ли во времена Моисея люди писать? Tämä meidän on tiedettävä. Мы должны это знать, Ettei kukaan hoideta meidän uskoamme. чтобы никто не поколебал нашу веру. No, me tiedämme vastauksen. Ответ мы знаем. Ensimmäinen Рисуночная. tapa kirjoittaa oli siis kuvakirjoitus. Вначале писали клинописью или изображениями, картинками. Kaikkein vanhimmat esimerkit tästä löytyvät jo yli 3500 vuotta ennen ajanlaskumme alkua. И самые старые найденные фрагменты таких записей, они датируются 3500 годами до Рождества Христова. Kuningas lähetti armeijan päälliköille tiettyjä asioita. То есть царь посылал, например, своему полководцу какие-то указания таким Eli образом. ensin käytettiin ihan kuvia. И они использовали картинки, рисовали картинки. Ja ymmärrettiin, tuo kuva tarkoittaa sitä ja sitä ja näin. И у них было, то есть у них был определенный алфавит или знание о том, что какая Mutta tällä картинка tavalla означает. ei Raamattua vielä voida kirjoittaa. Таким образом Библию еще не записывали. Täytyy pystyä kirjoittamaan sanat erikseen. Нужно было уметь писать слова по отдельности. Ja aakkoset keksittiin noin 1500 ennen ajanlaskumme alkua. И алфавит был придуман за 1500 лет до Рождества Христова. Se on ollut siis äärettömän suuri keksintö. Это очень большой шаг вперед был. Siis joku tajusi,
että sanossa on samoja äänteitä. Кто-то заметил, что в словах есть одинаковые звуки. Ja ruvetaankin katsoa, mistä äänteistä se yksi sana muodostuu. И попытался понять, из каких звуков состоит слово. Ja annetaan A-äänteelle oma merkki. И дал, например, звуку А Ja niin edelleen. свой знак и так далее. Ja koko kirjoitustaito muuttui. И изменилась вся письменность. Arkeologit ovat löytäneet paljon tällaisia savitauluja, joissa on erilaista kirjoitusta. Археологи находят много вот таких табличек, где разные надписи находятся. Tämä on nuolenpääkirjoitusta. Mikä? Tämä on nuolenpääkirjoitusta. Nuorenpää. Kliinapis. Это клинопись. Eli sinulla on savitaulu. То есть там глиняная табличка. Siihen nuolen päällä tehdään näitä merkkejä, И таким клинообразной палочкой ставят вот эти вот значки. jotka siis vastaavat jo ääntiöitä. И они соответствуют каким-то звукам. Ja sitten se polttaa tuon savitaulu. А потом обжигают эту Eli sitä ei voi enää ottaa sitä табличку. kirjoitusta pois. Таким образом текст изменить невозможно. Arkeologit ovat löytäneet Lähi-idästä jopa kokonaisia kirjastoja, jotka ovat olleet täynnä tällaisia savitauluja. Археологи нашли даже целые библиотеки, которые записаны вот такой клинописью. Arkeologit ovat löytäneet myöskin sellaisia tärkeitä kiviä. Также вот такая важная книга была найдена археологами. Tämä on niin sanottu Rosettan kivi. Камень Росетта называется. Siinä on sama teksti 3 eri kielellä. Один и тот же текст на 3 языках написан. Ja arkeologit ovat tutkineet, niin sitä kautta saaneet selvitettyä niin noita vanhojen kielien sisältöä ja merkitystä. Таким образом археологи узнали, как расшифровать старые языки. Eli kaikki arkeologit ja historiaa tuntevat tietää, mikä on Rosettan kivi. Все археологи, все историки знают, что такое камень Росетта. Se avasi noita Lähi-idän vanhoja kieliä. То есть здесь старые языки Ближнего Востока. Ja tämän kiven avulla on voitu tulkita myöskin muita tekstejä. И с помощью вот этого камня можно понять также другие тексты. Eli kirjoitustaito oli kehittynyt jo Mooseksen aikana. То есть во времена Моисея письменность уже была. Люди умели. Tässä mielessä Raamatun vanhemmat osat on voitu kirjoittaa silloin. Таким образом, самые старые книги Библии можно было записать, и люди записывали тогда. Ja palataan vielä tämä, miten sitten Raamattu syntyi. Каким образом Библия появилась? Вернемся к этому вопросу. Tämä on tuo tuttu toisen Pietarin kirjeen kohta. Это вот знакомое место из послания Петра. Raamatun kirjoittajat sanovat, että he kokivat, että Jumalan pyhä henki oli mukana. Авторы Библии писали о том, что они чувствовали, что Дух Божий был с ними. Ja kyllä itse kirjoittivat. Писали они, конечно, сами. Mutta he koko ajan kokivat, että Jumalan pyhä henki on läsnä. Но они чувствовали присутствие Духа Святого, Духа Божьего. Tässä mielessä me tämän päivän kristityt olemme vähän heikossa tilanteessa. В этом смысле мы, современные христиане, находимся в сложной ситуации. Jotenkin me katselemme niin paljon tätä maailmaa. Мы слишком много смотрим на мир. Ja meillä ei ole aikaa olla hiljaa. У нас нет времени для того, чтобы побыть в тишине. Mutta jokainen kristitty voi kokea, Но каждый христианин может испытать, että Jumalan pyhä henki hiljaa puhuu. как Дух Святой тихо говорит. Toinen perheemme tyttäristä asuu Ruotsin puolella. Одна из наших дочерей живет в Швеции. Hän oli viime viikonvaihteessa käymässä kotona. Она на прошлой неделе приезжала домой. Hän lähti meitä junalla, И от нас она поехала на поезде, joka meni lentoasemalle. который ведет к аэропорту. Mutta ennen kuin hän lähti Ruotsista, Но прежде чем они выехали из Швеции, hän internetin kautta osti jo junalipun. она нам уже по интернету купила билет. Hän sanoi, että kun hän oli ostamassa sitä lippua, И она сказала, что когда она покупала этот билет, hän mietti, mihin junaan hän ottaa. она думала, на какой бы поезд сесть. Hän ajatteli, Suomessa junat kulkevat hienosti. Она подумала, ну в Финляндии поезда хорошо ходят. Ei tarvitse mennä lentoasemalle monta tuntia aikaisemmin. Не надо заранее выходить из дома. Mutta sitten hän koki, Но только она почувствовала, että Jumalan pyhä henki sanoi tuolla что sydämessä, Дух Святой ей в сердце сказал, älä mene viimeisellä junalla. не поезжай на последнем поезде.
Ja hän otti aikaisemman И junaliikenteen. она взяла билет на предыдущий поезд. Ja sitten kun me viime sunnuntaina ajoimme asemalle, И когда мы вот в последнее воскресенье minun oli autoradio auki. поехали на машине, повезли ее к поезду, у меня радио было включено. Sitten tuli uutiset. И там новости были. Mikä oli ensimmäinen uutinen? И какая новость первая была? Suuri ongelma Suomen rautateillä. Большая проблема на железной дороге в Финляндии. Tietokoneet eivät toimi. Компьютеры не работают, Koko junaliikenne on pysähdyksissä. остановилось все движение железнодорожное. Ja tyttäreni sanoi, vau. И дочка сказала, ой. Siis tätä varten, kun Jumala sanoi, että minun pitää mennä aikaisemmin. Вот почему мне Бог сказал, что надо раньше Että ехать. minä varmasti ennätän junaa. Чтобы я точно успела. Tämä on pieni esimerkki, Это маленький пример, mitä me voimme uskovana kokea. что мы, верующие люди, можем пережить. Ja kun meillä on tämmöisiä omakohtaisia kokemuksia, И у нас у всех есть какие-то свои личные meidän on äärettömän helppo uskoa, että koko Raamattu syntyi tällä tavalla. Jumalan pyhä henki puhui. Если у нас у самих есть такие переживания, собственное общение с Духом Святым, то мы можем знать, что Духом Святым была инспирирована вся Библия. Mutta ystävät, että me voisimme näin kokea, Но чтобы мы могли это почувствовать, meidän täytyy aina tuntea Jeesus. нам нужно знать Иисуса. Ja meidän on pitänyt pyytää hänet elämäämme. И нам нужно попросить, чтобы Он вошел Koska в sitä нашу kautta жизнь. pyhä henki tulee. Потому что именно так Дух Святой приходит в сердце. Minä olin 17-vuotias. Мне было 17 лет. Voi, lapsena ja nuorena oli ihan kiltti poika. Я был довольно послушным ребенком в молодости. Minä en koskaan ole juonut viinaa. Вино не пил. Minä en tiedä mitä on olla humalassa. Я не знал, что такое быть пьяным. Kerran Petroskossa kerroin yhdelle uskovalle Israelille. И в Петрозаводске я одной бабушке рассказывала. Kävelimme siellä käsikynkkää. Мы с ней под ручку шли. Kun kerroin hänelle tämän, И я когда ей сказала об этом, hän sanoi, odotas Pe, она сказала, подожди-ка, Петь, minä vielä kerran juotan sinut humalaa. я еще тебя напою. No okei. Minä olin kiltti poika ja kävin pyhäkoulua. В общем, в детстве, в молодости я был послушным ребенком, Mutta kukaan ei ole kertonut minulle, että Jeesus voidaan kutsua sydämeen. Но мне никто тогда не рассказывал, что Иисуса можно пригласить в свое сердце. Kukaan ei ole kertonut minulle siitä ilmestyksen kohdasta, kun Jeesus sanoi, minä seison ovella ja kolkutan. Никто не сказал мне эти слова из книги Откровения, и я стою у двери и стучу. No sitten kerran seurakunnassa И я рассказал в приходе, Jumala puhui minulle. Бог говорил ко мне. Minä kuuntelin kauniita hengellisiä lauluja, kun nuoret lauloivat. Я слушал там, как молодежь пела красиво, духовные песни. Minä ensimmäisen kerran kutsuin Jeesuksen elämään. И вот тогда, мне было 17 лет, я впервые пригласил Иисуса прийти в Jeesus мою жизнь. tulee. Иисус, приди. Minä haluan myös taivaaseen. Я тоже хочу попасть в небеса. Minä muistan, kun minä kävelin kotiin. И я помню, я шел домой тогда Minä mietin, и думал, minä tiedän. Minulla on vaadittu, minä olen nyt uskova. я знаю теперь, что я верующий, я Koska уверен. Pyhä Henki oli tullut asumaan Потому что sydämeen. Дух Святой пришел действительно в мое сердце. Jumala haluaa antaa meille uskominen tällaisia kokemuksia ja sitä kautta me luotamme tämmöisiin Raamatun kohtiin. И Бог хочет нам, верующим, дать такое переживание, чтобы мы были уверены в общении Бога с Богом и в Библии. Ja nyt sitten tämmöinen äärettömän tärkeä asia. Следующий момент очень Sanoin, важный. että saatana vihaa Raamattua. Я уже говорил вам, что дьявол ненавидит Ja Библию. historian aikana on yritetty selittää, että meillä ei olekaan alkuperäistä Raamattua. И в течение истории многое говорилось о том, что Библия у нас не оригинальная, не настоящая. No, Raamatun ennustukset kuulevat toteutuvat sitä varten, että papit ovat, aina kun tulee uusia Raamatun käännöksiä, papit muuttavat Raamattua sillä tavalla, että näyttää, että vanhat ennustukset ovat toteutuneet. Говорили так, что всякий раз, когда меняются времена, священники меняют Библию, переписывают там чего-то, подгоняют под ответ, когда совершаются какие-то события, они подписывают туда что-то, добавляют. Mutta Raamattua ei ole muutettu, ei mitään ole muutettu koko aikana. Но Библия не изменилась, в нее не внесено никаких Jumala on изменений. tiennyt, että hänen sanansa vastaan tällä tavalla hyökätään. И Бог знал, что на Его Слово будут такие нападки. Ja kiitos Jumalalle, me olemme saaneet, arkeologit ovat löytäneet niin paljon todisteita, että tämä meidän Raamattumme on juuri samanlainen kuin se alkuperäinen Raamattu, jota profeetat kirjoittivat. Слава Богу, археологи сейчас достали множество доказательств того, что наша Библия полностью соответствует той Библии, которая была написана изначально, те книги пророческие, которые сразу создавались. Kukaan ei ole tehnyt mitään muutoksia. Никто никогда не переписывал Библию. Tietysti kun Raamattu käännetään toiselle kielelle, Конечно, когда Библию переводят на другой язык, se on vaikea asia. это сложный вопрос.
Ja voi olla, että sitten kun 100-200 vuotta myöhemmin uudelleen käännetään Raamattua, И может быть, что когда через 100-200 лет переводят Библию заново, on pakko vaihtaa joitakin sanoja, какие-то слова меняются, koska kaikki kielet kehittyvät. потому что язык-то развивается. Ja aina pitää kääntää siitä alkuperäisestä tekstistä nykykielelle. И всегда переводится со старого языка, с языка оригинала на современный язык. Venäjän kielikin on muuttunut äärettömän paljon. Русский язык тоже очень сильно изменился. Venäjän kielen on tullut uusia sanoja englannin kielestä. Пришло очень много английских слов в русский язык. Kun ajelee tuolla kaduilla, Когда мы ехали вот там на улице, siellä on julisteissa paljon englantilaisia sanoja, очень много было на рекламных щитах английских слов, joista on tullut venäjänkielisiä sanoja. которые вошли в русский язык сегодня. Weekend. Weekend, ei se ole myöskin... Weekend, например. No, kaikki me tiedämme mikä on Все weekend. знают, что такое weekend. Ja paljon muita. Много других. Kun vuosia sitten opiskelin venäjän kieltä, Когда я учила русский язык давным-давно, minä aina luin noita kadun varsilla olevia julisteita, koska halusin nähdä, että osaanko minä kaikki nuo sanat. я всегда пытался читать все, что на улице написано, чтобы развивать язык свой. Minä muistan kerran Nevsky Prospektin yli on iso juliste. На Невском висел большой-большой плакат. Sinne sanottiin, И написано там было так. hienoja uusia taloja keskiluokkaisille. Новые прекрасные дома для среднего класса. Suomessa ei sellaista voisi laittaa. В Финляндии бы такой даже повесить не дали. Kukaan ei julkisesti sano, että on keskiluokkainen tai eliitti. Никто откровенно не скажет, что он принадлежит к среднему No, классу. minä osasin sen lukea. Но я прочитала, я смог Minä прочитать. muistan sitten sunnuntaina saarnasin tuossa Kelton А в kirkossa. следующее воскресенье я проповедовала здесь, в Колтушской церкви, Minä kerroin tämän. и рассказала об этом. Sitten kysyin И спросила seurakunnaltaan, у прихожан, tyydyttekö te keskiluokan asuntoihin? довольны ли вы своими квартирами среднего класса? Oletteko tyytyväisiä keittiö ja olohuone ja 4 makuuhuone? Нравится ли вам ваша кухня, ваша спальня, ваши гостиные? Sitten minä vastasin, Я ответил сам. minä en, Я нет. koska Jumala lupaa parempaa. Потому что у Бога для меня есть нечто лучшее. Meillä on luvattu taivas. Нам обещал небо. Muistatko, mistä kadut on rakennettu? Место. Mistä kadut on rakennettu taivaassa? Вы вспомните, из чего построены на небесах улицы, из чего сделаны? Kullasta. Из золота. Ilmestyskirja kertoo sen. Книга Откровения об этом No, говорит. tämä oli pieni sutka. Это была шутка такая. Mutta mitään muutoksia ei ole tehty. Никаких изменений в Библии не вносилось. Ja yksi tärkein todiste Одно из важных доказательств. ovat nämä kuolleen veden läheltä löydetyt käsikirjoitukset. Это свитки Мертвого моря. Aivan huippuasia. Совершенно удивительная вещь. Ja se todistaa, että Raamattu on luotettava ja alkuperäinen. Они доказывают то, что Библия полностью достоверна. Tässä on kartta Jeesuksen ajan Israelista. Вот это Израиль времен Иисуса. Siellä on siis tuolla pohjoisessa Genesaretin järvi, Генесарецкое озеро наверху там, ja sieltä tulee Jordan virta, дальше Иордан ja идет sitten река, on kuollut meri. и Мертвое море внизу. Toisen maailmansodan loputtua Когда кончилась Вторая мировая война, tehtiin äärettömän tärkeä löytö Qumran nimisestä paikasta. было обнаружены очень интересные вещи в Кумране. Kuollut meri on yli 400 metriä merenpinnan alapuolella. Se on maailman syvin kohta. Это самое глубокое место мира, 400 метров ниже уровня моря, это Se Мертвое on море. hyvin kuivaa. Оно очень быстро Ja здорово. Jeesuksen aikana täällä Qumranissa toimi sellainen juutalainen luostarilaitos. И во времена Иисуса там был такой еврейский типа монастыря что-то. Nuo luostarit on löydetty myöhemmin. Позднее нашли вот эти останки. Ja tällä alueella asuu ainoastaan painetolaisia. Ketkä? Siellä asuu ainoastaan painetolaisia, jotka niin kuin hoitaa kameleita ja lammaslautaa. Там жили в основном пастухи, тот, кто занимался стадами. Ja erään perheen poika sai tehtäväksi sitten joka päivä mennä huolehtimaan lammaslaumasta. И один из мальчиков, который там в семье жил в одной, он занимался этими животными, и каждый день ходил на пастбище. Sitten kun hän istui siellä, hän näki siellä
vuoren jyrkällä sivulla luola. И однажды, когда он сидел вот, там в пустыне, он увидел, что там в соседней скалы, рядом с ним была скала, какая-то пещера. Он собрал камни Ja alkoi heitellä. и начал пулять туда, в эту пещеру. Ensimmäinen ei osunut luolaan. Первый не попал, Ehkä ei toinenkaan. второй не попал, Mutta sitten hän sai sinne luolaan niitä kiviä. третьим он попал в эту Ja kun пещеру hän kerran heitti kiven sinne luolaan, и забросил туда камень. siellä meni joku rikki. Что-то там сломалось, что-то щелкнуло или разбилось. Poika hiipi sinne. И он пополз туда, Ja löysi полез. sellaisen ison saviruukun. И он нашел там огромный сосуд, Se oli mennyt rikki. который он разбил этим камнем. Ja siellä sisällä oli tämmöisiä vanhoja И käsikirjoituksia. внутри там были старинные рукописи в No ei этом. se poika tiennyt mitä nämä on. Ну, конечно, мальчик ничего не знал об этом. Otti niitä pari ja vei kotiin isälle. Он прихватил несколько штук и пошел домой с ними. Isä heti tajusi, mistä on kysymys. Его отец сразу понял, о чем идет речь. Sanoi, hyvä, minä menen huomenna Jerusalemiin. И он сказал, завтра я в Иерусалим Minä поеду. menen myymään näitä amerikkalaisia. Продам американцам эти рукописи. Ne maksaa näistä mitä vain. Они заплатят все что угодно за Ja alkaa, такие mitä крепости. se isä teki. Se repi sen käsikirjoituksen pieniin paloihin. Папа этот сделал умную вещь, в кавычках, взял и разорвал эту рукопись на части. Ja möi näitä paloja amerikkalaisille turisteille, И американским туристам стал продавать. jotka tietenkin ostivat. Конечно, они купили. No, yksi amerikkalainen palasi kotiin. Один из этих американцев вернулся домой. Ja hänellä sattui olemaan semmoinen arkeologiystävä. И у него оказался друг-археолог. Ja kun tämä arkeologi tuli kylään, И он пришел в гости к этому туристу. hän sanoi, kuule, minä ostin Jerusalemin kautta tällaisen. И турист ему американский показывает, слушай, я в Иерусалиме вот такую штуку купил, смотри, вот что тут у меня. Hän heti tajusi, vau, Археолог ei voi olla сразу totta. понял, говорит, не может Tämä on быть. raamatun tekstiä. Это же библейский текст. Ja sitten järjestettiin Amerikassa, kaikissa lehdissä oli tieto, että ne, jotka ovat ostaneet näitä käsikirjoituksia, olkaa hyvä ja tuokaa se meille. Тогда сделали объявление в газетах в Америке, что просят всех туристов, кто купил в Иерусалиме вот эти вот куски, привезти их в определенное место. Ja sitten amerikkalaiset tuli takaisin Jerusalemiin. И эти американцы снова поехали в Иерусалим. Ja he lopulta löysivät tämän miehen. В конце концов они нашли этого Ja se pieni человека, poika tuli näyttämään, että tuolta luolasta minä sen löysin. нашли его парня, этого пацана, и он показал им, где эта Ja пещера. tiedättekö, siitä luolasta ja muutamasta muusta lähiluolasta löydettiin kaikki vanhan testamentin И вы käsikirjoitukset. представляете себе, вот в этой пещере и в соседних двух пещерах они нашли весь Ветхий Завет, Jotka oli sinne kätketty ajanlaskumme alussa. который был там, хранился там с начала нашей эры, Nimittäin silloin kun Jerusalem tuhottiin, То есть, когда был разрушен Иерусалим, nämä juutalaiset munkit pelkäsivät, että roomalaiset tulevat tännekin ja vievät meitä Raamatun. евреи, монахи, которые там жили в этом монастыре, они боялись, что придут римляне и заберут наши записи. He kätkivät kaikki vanhan testamentin käsikirjoitukset tämmöisiin saviruukkuihin, niihin luoliin. И они спрятали вот эти все свои рукописи в эту пещеру. Ja näiden löytöjen kautta me voimme todistaa, että meidän Raamattumme on alkuperäinen. И благодаря вот этим находкам мы сегодня можем знать, что наша Библия абсолютно Ja идентична. venäläinen käännös on myöskin hyvin luotettava. И русскоязычный перевод тоже. Vaikka me tiedämme, että venäläinen käännös on jo nyt niin vanha, Хотя мы знаем, что русский перевод, он että старший. tarvittaisiin uusi käännös Он nykyvenäjälle. достаточно давно был сделан, что он не на современном rусском языке. Kun me teimme tämän laulukirjan, Когда мы вот этот песник täällä составляли, laulukirjassa on yksi laulu, там есть одна песня, jossa siteerataan где Raamattua, цитируется Библия. mutta se on niin vaikeaa venäjää, Но это такой сложный уже русский язык. että meidän piti tänne laulun, en muista mikä laulu se on, mutta laulun alle sanoa mitä se tarkoittaa. Это такой старый язык, что нам пришлось даже сноску делать с объяснением, что это за слово. Mutta on todella aivan upeata, että Jumala tällä tavalla sallimalla tämän löydön on todistanut, että me saamme luottaa hänen sanansa. Se on alkuperäinen. Но удивительно и поразительно то, что Бог вот предусмотрел таким образом, что мы нашли вот эти рукописи и можем доказать, научно доказать, что Библия является первоначальной и оригинальной. Hyvä. Kiitoksia tulkille. Spasiba. Ja päätämme tähän 5 minuuttia ja teillä alkaa sitten ihan toiset teemat. Мы закончим на этом сейчас, через 5 минут уже обратимся к новой теме. Kiitoksia, kun olette jaksaneet kuunnella. Спасибо, что вы послушали меня.